Ako Bog da nagradi iskrene učenjake u vjeri i samo Bog zna od stotine i hiljade njih čiji je iskren nijet i namjera da se propagira istinska i prava vjera koja je odmjerena Allahovom knjigom Kuran i poslanikovom alejhiselam praksom, preporukom, oporukom i vjerodostojnim govorom koji je ispravno i iskreno zabilježen i kao vjerodostojan hadis donešen i koji nije izmišljen. Danas je iskušenje izdržati propagiranje, mišljenje i interpretaciju nekog pravca, potoka ili puta u vjeri koji možda i nije pravac, već koje kuda krivuda, nek je bilo kuda, kiki svuda. Ili je potok plitak, ali bitan je dobitak kad se zamuti, ili je taj put jako uzak mozak za nečiji mozaik, a još ako bi to mišljenje da se širi i širi, vezeni peškiri, da se širi i da jača, radi raznih novokomponovanih, školovanih i načitanih tumača, od kojih mnogi možda ni meč sami sa sobom nisu odradili, zato u mnogome i nismo uigrani, već samo zagrijani i treba pripaziti da ne budemo izigrani i da na kraju završimo samo na grani, jer smo se na 73 pravca, putića i potočića rasputili, razvodnili i razdvojili i samo za sebe vjeru prisvojili, izvor zamutili. Neki od njih su se pregrijali i upalu mišljenja i imana dobili, koju bi pametni imami, a ima ih, koji su pravi imami, a ne neke hođe koji hoće da budu samo vođe i onog kolovođe i samo nek sam imam i da imam, oni bi trebali da liječe bez da se išta nameće, a da daje gledaju dalje kad vrše davu i da manje ljude dave pravno vjerskom materijom i hadijskom teorijom koja nije jednostavna i u kojoj postoje mnoga razilaženja među učenjacima i njihovim đacima i od đaka đacima. I tako sa svojim razilaženjima idu na ruku munaficima i akmacima i mnogim seljacima i građanima jer nemaju izgrađen stav, tako da imamo duboko komplikovanu učenjačku i đačku zaostavštinu, a zanemarujemo srž i suštinu i obraćamo samo pažnju na vanjštinu kako bi vidjeli na drugom prašinu. Iskreni vjernici i mumini na sve to samo reći mogu, idete nam svi na živce jer ste oko sebe postavili žice i to bodljikave, pa ko se nabode se, a ne bude se ni oni možda na noćni namaz, ali bitno je da radi plajvaz i da se vazi, a mnogo toga ne važi jer nije bilo na Božjoj vagi, a samo to važi. A oni koji svjedoče i vjeruju i dobra djela djeluju, to znaju. Bog je jedan od prvog dana do sudnjeg dana i zauvijek, i to se zanijekati ne smije, ne treba i ne može. Osvjedočeni vjernici, mumini, znaju šta je hak i imaju lijep ahlak i znaju se ponašati i neće ih oponašati i na sva ta njihova every day i tomorrow i tumačenja sa svojim jezikom koji je mač i vode međusobno mečeve čije mišljenje je moćnije i za mase sočnije. Učenja su pretvorili u mučenja sa dosta izlaganja u kojem ima i laganja, a i petljanja, pa su sve spetljali ko petlje na svojim cipelama u kojima ja neću da budem, niti da bidnem i da činim bidat zašto ću, jer ja samo jednom Bogu ibadet hoću. A oni koji vjeruju i dobra djela ugodna Bogu, na to samo reći mogu. Pa pobogu si, brate, Bog je već sve uredio i odredio, a mi treba samo da uradimo i odradimo onako kako najbolje razumijemo, znamo i možemo, a ne da se natežemo, prenemažemo, odmjeravamo i mjerimo. Kolike ko ima nogavice, moraju li žene nositi između ostalog i rukavice, bez narukvice, jel on uzo abdesta mestve, šlape ili pape, jel obuko čarape ili čorope, naratke, a ona odsjekla i pustila nokte, pa ih nalakirala, a čovjeka kod kuće nokautirala, zato što se namirisati nije smjela, a on je to smio i sebi kupio parfem Pradu, da namiriše bradu i puna šaka brade, i bitno je kolika je i jel bez brkova, da se kod pojedinih ne vidi trag od šmrkova i od šmrekve bobica, jel sakupljeno za čaj zdrav, i jel dozvoljeno da žena čupa obrve, a on dlake iz nozdrve, i samo oko one stvari herave i oko toga probleme prave. Na naše žaljenje još fetve milionski teške donose i još više pogoršavaju odnose i prave razilaženja oko milion drugih stvari, ali bitno je da su milione kasirali i pali. Moj stari,
Ko ovdje koga uz zdrav mozak jeve i uzdiže sebe, jer mu se ne može dignuti. A svi bi da budu giganti, ko Firauni, ko Tito i Onato, sve uz inat. Tebi u inat ostavit ću piće, tebi u inat ostavit ću žene, tebi u inat odričem se svega, a to neće ni zbog Boga. O vi razumom obdareni, ne dozvolite da vam mozgovi budu izaprani i isprani, a oni se oparili, i ne dozvolite da vam vjera bude samo parni valjak koji ćete gurati do kraja života zato što nikog više nije ništa sramota. Stvarno sramota. Jesmo smotani pa palimo valjak na guranje koji nema brisača, a zato ima vozača koji je dobio vozačku ko zna gdje, a oni znaju zašto. Zato molimo Boga jedinog i uzvišenog da nam popravi pokvareni valjak i podari lijep ahlak, pa da ne moramo više gurati i jedni drugima svoje mišljenje naturati i samo svoj fazon kao Firauni furati jer smo ufurani. I ne daj Bože da radi takvih Firauna završimo u džehenemskoj furuni. Bože uslišaj, a nama pomozi da te razumijemo i slušamo skrušeno, a ne kao da smo pali sa kruške. Amin, ja rabil alemin.